हाय साଙ୍ଗମାନେ ଭିଏଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପଡେଟ୍ ବା ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ବା ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଧାର ସେଣ୍ଟର କିମ୍ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତରଫରୁ ଏକ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଯାଇଛି UIDAI ତରଫରୁ। ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କେବଳ ଫେସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଏସବୁ କରେକ୍ସନ୍ ବା ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ ବା ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯେପରିକି ଆପଣ ନେମ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଆଡ୍ରେସ୍, ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଏସବୁ ଅତି ସହଜରେ ଆପଣ କେବଳ ଫେସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ସେଟାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ବା ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନରେ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଧାର ସେଣ୍ଟର କିମ୍ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଫେସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରି ଏସବୁ ଅପଡେଟ୍ ବା ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। କିପରି କରିବେ ଏହାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଦେବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏହାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ପାଇଯିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ କିପରି ସଂଶୋଧନ ବା ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ, ତାହା ପୁଣି ଅନଲାଇନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଧାର ସେଣ୍ଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରଟିକୁ ଓପନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରଟି ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ टाइप करनियंतु बा सर्च करनियंतु आधार ऐप बा आधार बेटा टाइप करी सर्च करनेबे। देखंतु ये एप्लिकेशन नेम नेउची आधार बेटा। एठी आपण टाइप करी सर्च करनेबे। मुझे टाइप करी सर्च करने होची। सर्च कला परे ये एप्लिकेशन आपको शो कर जिवो। देखंतु ये एप्लिकेशन मु डाउनलोड करने छी एवं इंस्टॉल करने छी, तेणु करी ओपन शो कर जी। ये एप्लिकेशन को एपरि भाबे देखंतु शो करिवो। एठी आपण डाउनलोड करनियंतु एवं याको इंस्टॉल करनियंतु। या पर ओपन करनियंतु। ओपन कला परे आपन एठी किछि परमिशन मागिवो। ये आप सब परमिशन को अलग अलग पर क्लिक करने। क्लिक कलापर किसी आपको इंटरफेस शो कर यार होम पेज किसी शो कर ये आप डिस्कवर की फीचर्स एक ऑप्शन थी तले आप ऑप्शन पर क्लिक करने। डिस्कवर की फीचर्स यहाँ पर आपको ये नेक्स्ट 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 ऑप्शन पर क्लिक करा पड़ो। एगेन नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करनी। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कलापर ये आपको आधार कार्ड नंबर टी पकेवा मांगो। आप आधार कार्ड नंबर टी क्लिक करने। या पर आई एम रेडी विथ माई आधार ये ऑप्शन तो शो करिवो। ये आप क्लिक करने। यही ऑप्शन पर क्लिक कलापर ये आपको सर्वप्रथमे आपंकर आधार कार्ड नंबर टी मांगो। देखो ये आप जो व्यक्ति आधार कार्ड में कौन प्रकार अपडेट करने चाहते मोबाइल नंबर नेम इत्यादि अपडेट करने चाहते ये आधार नंबर टी पकई ने और तले कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करने। देखो मुझे आधार नंबर टी पकई ने कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करने। यापर ये आपको एक एग्री एंड टर्म ऑफ कंडीशन शो करिवो। ये आप एग्री पर क्लिक करने और प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करने। यापर आपंकर मोबाइल नंबर रे मोबाइल रे जो सिम पड़ो गोटे पड़ी था कि दुईटा पड़ी था आपको से सिम थ्रू सिलेक्ट करिया पड़ो क्यों सिम सहित आप लॉगिन करने चाहते से सिम टी ये सिलेक्ट करने। यापर सेंड SMS पर क्लिक करने। देखो आधार कार्ड सहित यदि मोबाइल नंबर टी लिंक नथिबा आप लॉगिन करेंगे और नुआ मोबाइल टी अपडेट करेंगे। देखो मुझे सेंड पर क्लिक करने। यहाँ पर आपको SMS सेंड होगापी एक कन्फर्मेशन मांगो। ये आप सेंड ऑप्शन पर क्लिक करने। या पर आप मोबाइल नंबर टी ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो लॉगिन करने। देखो ये प्रोसेसिंग होपरि भाव में वेरीफाई हो आपको सर्वप्रथम फेस ऑथेंटिकेशन करने पड़ो। ये आप फेस ऑथेंटिकेशन करने पड़े। देखो मुझे आपको कंप्लीट देखी दूसरी केमती करेंगे किसी यहीपरी इंटरफेस हो ये आप फेस देवे और आखिटा को ब्लिंक करा पड़ो। या पर आपंकर फेस टी वेरिफिकेशन हो किसी यहीपरी भाव में आप करना। यापर आपंकर डाटा जिते सब थी आधार कार्ड से सब लोडिंग होगी शो कर। देखो पेज टी लोडिंग होपको देखी दूसरी किसी यहीपरी गेटिंग योर आधार रेडी। आप प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करने। प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कलापर ये एप्लिकेशन आपको एक पिन मांगो 6 संख्या विशिष्ट पिन टी सेट करने। आप 6 संख्या विशिष्ट पिन सेट करनी मन रखला परी एवं कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करने। या पर ये एप्लिकेशन जिते सब डिटेल्स अच्छी आपको एक स्किप गाइड शो कर। ये आप स्किप करने ना चेक करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने कौटी कौ ऑप्शन सब आपको शो कर। ये आप गाइडटा को चेक करने ना स्किप पर क्लिक करने। या पर ये आपको यार होम इंटरफेस किसी यहीपरी शो कर। आप फोटो शो कर एक QR कोड शो कर। ये क्लिक कलापर ये QR कोड पर ये आप आधार कार्ड टी एक कार्ड सदृश आपको शो कर। ये आपको नेम शो कर, फोटो शो कर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मेल एड्रेस और आधार नंबर ये सब किसी आपको शो कर। ये आप चेक करेंगे केवल फेस वेरिफिकेशन मध्यम ये सब डिटेल्स शो कर। ठीक अच्छे। या टी ऊपर को स्क्रॉल करने। देखो मुझे आपको देखी दूसरी
ଏଠି ଉପରକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ଶୋ କରିଯିବ, ମାଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ମାଇ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏଠି କ'ଣ ଶୋ କରୁଛି। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏକ QR କୋଡ଼ ଶୋ କରୁଛି। ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଏକ ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ଆସିଛି। ଏହି QR କୋଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସେୟାର କରି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଡାଟା ପଠାଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା ନୂଆ ଫିଚର୍ସ। ଏହି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଚର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଡିଟେଲ୍ସ ପଠାଇ ପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଏପରି ପଠାଇ ପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏକ ଅପସନ୍ ଶୋ କରୁଥିବ ମାଇ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍। ଆପଣ ଏହି ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଜ୍ଟି କିଛି ସମୟ ଲୋଡ଼ିଂ ନେଇ ଏପରି ଶୋ କରିଯିବ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟି ଅପସନ୍ ଶୋ କରିଯାଉଛି ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁକା। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ, ନେମ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରୋସେସିଂ ଆପଣଙ୍କୁ 30 ଦିନ ଲେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହାପରେ ପ୍ରୋସେସିଂ ଫିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 85 ଟଙ୍କା ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ମୋବାଇଲଟି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ବା ନୂଆ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଷ୍ଟେପ୍ ଲେଖିଦେଇଛି, ନ୍ୟୁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ, ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ହେବ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପେମେଣ୍ଟଟି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ 4-5 ଦିନ ୱେଟ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ 30 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ୍ରେସ୍, ନେମ୍ ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କମିଂ ସୁନ୍ରେ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ନୂଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିଛି। ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ ବା ଆଡ୍ରେସ୍, ନେମ୍ ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଆଧାର ସେଣ୍ଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇପାରିବି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଅନଲାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ବି କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।